Maya, Maya payabak po, brothers and sisters. Ngayon pong aldoy tiyabi at ala po kayong kaya katang panalangin. Den pong kapasalamatan da di Alianige and Torno family, Amelita Balyeser, Dr. Conrado Balyeser, Kui and Pitang Narciso and children, Five Sister Manansala and family, Emer and Lydia Paras, Walter Steger, Annabel Steger, Rowana Marie Paras, Ronald and Jamie Ann Pino and family, Ronalyn Valencia Santos and family, Annabel Dison and family, Apollonia Batan Valencia and family, Sally Surla Manolo and Perlita Lopez and family, Joanne Marty and Maribeth Lopez, Maria Nazareth Lopez, Lydia and Emer Paras, Gian Daniel Rodriguez, Teresita Cunanan, Danilo Rodriguez, Remedios Manabat, Mary Kimberly Pongco, Pablo Jr. Dimla, H&J Chocolates, Sammy Ambas Jr., Jewelry Shop, Joan Navidad Salazar, Tanueco and Enriquez family, Rowena and Raquel Enriquez, Basilio Tan and Pino family, Frank and Net Adviento, Vicky Aguilar and family, Raymond family, Remy Agyam, Elena Bacal and family, Alex and Lisa Kakap and family, Marcos and Annalisa Lingad and family, Augusto Yalong, Basilio Tan and Pino family, Ray and Meng Angeles, Lebing Cabrera, Evelyn Gan and family, Brother Rex and Frida Villanueva, Nor and Luming Yabut, Apollo Bat 70, Oliangel University, Alice Yueño and family, Vicky Aguilar, Gemma Yumul and family. Para naman po karen birthday, Thanksgiving, Daddy Earl Emmanuel Canlas, Claire Mavi, Ricardo Angeles Sr., Ricardo Angeles Jr., Mario and Emilio Baluyot, Luke Marquency Marquez, Kian Jasper De Leon. Yabetala naman po rin special intentions Daddy Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalyo and family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sarah Lian Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Alvin Ombrog, Maria Carla Crisel Bajola, Bajola family, Michael Ian Bajola, Marcelina Reyes, Marieta Pasion, Joan Santos, Elisha Peña, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, Marj Enterprises, Milo Monte Agudo, Cora Santos, Noel Nakpil, Amy and Shane Monte Agudo, Lerna Arceo, Rosemary Nakpil, Femi and Ray Santos, Francisca Juan, Mikey Bernan, Marites Nguyen, Raymond Arcilia and family, Charity Brodog and family, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, William Aguilar, Axel Andre Kakap, Aubrey Marie Lingad, Marinel Ronquillo family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yosida, Kayago and Sigwa family, Adelisa, Austria. Pangaditala naman po kayong malagwang kapaldanan da di Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Elmida, William Aguilar, Gabriel Angeli Lopez, Ian, Alan Constantino, Marlon Lopez, Jaisel,
Jane Beliezer, Richelle Morales, Silverio Arcilla, Manny de la Cruz, Milagros Castro, Elizabeth Flores, Reiner Flores, Chris Jessica Marie, Yumul, Paula Andres. Para naman po kayong safe travel dari Wins, May, Ali Katakutan, Alice Luciano and family, Macbeth Torno and family. Pangaditala naman po rin maldang kaladwa, lalong-lalo na po rin kaladwada di Eduardo Cabrera, Jesse Aguilar, Eduardo and Florentino Garcia, June Chatco, Roger Fernandez, Silveria Garcia, Januario Garcia, Feliciano Garcia, Glenda Sardeñola, Lulu Bacani, Victoria Pascual, Alejandro Pascual Sr., Alejandro Pascual Jr., Christopher Pascual, Alejandro Eugenio, Godofredo, Emma, Jane Castro, Delia Alicante, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelario Jose, Josefina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Jesus Rogelio, Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Aguida Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cuenco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Mariano, Maria, Leonila, Rodolfo, Yu, Lucia Garcia, Abel Tanueco, Cecilio Garcia, Gabriel Paras, Efren Tanueco, Diosdado, Clara, Edmund, Rebecca, Leonila Datu, Carlos Datu, Encarnacion Pereira, Amado Garcia Sr., Rosario Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Evelyn Simbahan, Sopronio Simbahan, Benita Miranda, Azucena Evangelista, Fernando Morcoso, Aurora Evangelista, Joseph Solas Sr., Hilda Cantuba, Edmund Arellano Sr., Serampio Lasatin, Ana Bulena Lasatin, Fernando Masbang, Esther Flores, Brigido Flores, Angelo Sabili, Olive Manaloto, Godorfredo Rondolo, Lolita Rondolo, Vicente Maria Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, Boy and Junjun Cayago, Feliciano, Virginia, Wilfredo, Jose, Jesus, Maria, Francis, Francisca, Carlito Garcia, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Paulino Muldong, Demetrio Muldong, Arsenio Bacal, Melanio Garcia, Patrocinio Garcia, Adriano Santos, Lilia Roque, Norma Paras, Lilia, Rebecca, Pablito, Amelia Laksamana, Martin Laksamana Jr., Felipa Laksamana, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na det ang mahailangan king pakaluluning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Elmer Magat.
sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, takot, masakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa pahal ng Panginoon, umaya ngayon'y nagtitimon, upang masaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Panahong tigang ang luma, sa panahon ang aming sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahal ng Panginoon, kung kaya ngayon'y namitin mo, upang masaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Amen. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, patawaran nongan sana ring kasalanan tamu at idala na katangan, king biyaya langangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Manalangin tamo. O mayupayang tutua talang hanggang Diyos, ingkayapan mo lagpas king malyari ng ayabot ning kaladwami, ating sikanan mo maigit king atalastas ning kaisipan mi, tayran mo king magdulap lagpas king agyumi, at pagkaluban mo kesa ng tetagan talakadarapaning kekang katutuan, itinganaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. At king libro ng pamam pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Pabustan mong pagkantake, ing kanakong pakamalan, metong adalit tungkol keya at king mulahan ng ubas. Ing kakong pakamalan at inyang mulahang ubas, king abon na amataba, ning metong abundok-bundukan. Serulana ing abon at leko na ring batu, kay bat tiyanam nala ring peka mayap diling ubas. Mi talakad yang bantayan king kalibutan da at kinulkulya para king pipapaslan karing ubas na. Pinaya na lang lulot ding ubas na dapat mas lamlangan alang kapara. Ngeni, ingkanakong pakamalan sa sabyana, ika yung memalian na ning Jerusalem at Huda, atulan niyo ko ating mulahan kong ubas. Migkulang ko kaya, king pamanese ko kaya, bakit may mo ngayang mas lamabubas?
Bakit? Lamayo mong ubas. Ilako ko ring makapadurot ng tanam at lasakan ke ing bakod at pabustan ding animal ing kanande at pandamusakan. Pabustan kong dagol matas pakeya indikot at suksok. Kaya linisan o gambulan man, dapat pabustan keng mapuputya karing miyayaliwang suksok. Eko paing tulot, dugpa inguran kaya. Ing Israel ya ing mulahan ubas ning ginong mayupaya. Ding ubas patenam na ilaring tao ning Huda. Asahan na karela indaptan daytang makatuliran. Dapot ing tengalana pamipatayan. Asahan na karela dapat laking kayapan, dapat ing pepasarira, kabaligtaran at tangis. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Linwal may ito imetong at tanaman ubas. Tinabi mo laring dayuan, king sarili rang lagbot. At kay kayang tenaming tanaman ubas. Miras laring sangana king dayat malat, at minanggala pa king ilot maragol. Bakit ngeni lesak me ing bakod na inyabalang dinalan agtalandeng bunga ding babing dikut luluban det pandamusakan at kakanandering alibang animal ning kaparangan. O Diyos sa mayupaing totoo, balikdan mo kesa ng pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. May keni at iligtas ming tanam mong ubas. Ligtas ming tanaman, ake kang tenam. Ding ubas sa tanaman, ake kang pepalabong at pepasakitan. Kadita kapilan man, enake magtaksil kaya ka. Pagkaluban mo kaming bayong biye, at puryanda kang miyabe-yabe, o Ginoo, Diyos ang mayupaya. Ibalik mo kami, lunusan mo kami, at mga ligtas kami.
pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. Kayo pa'y bali sa loob. Nune sablayong pamanalangin, at when you king Diyos, yung kayong kailangan. At king pamanyawad yu, yu kakalingwan pa salamat kaya. Ating kapayapan, alalagpos king ayabot ng isip tao, pagkalog na sa kayo ng Diyos. Ing kapayapan na yan, yaing papanatili king pamanga, gayong pamayagom yu puso at kaisipan kang Kristo Jesus. Katatalyuan, kapatid ko, katman yu lang parati ring isip yu, kareting bagay, mangayap at marangal. Dimbagi tutu, matas, husto, malinis, kalugod-lugod, at bitmong dangal. Tuparon yu, king biyayo, itang apag-aralan yu't tinggap. Ing dinamyo at ikit kanapo. Ating Diyos ababye kapayapan, kaya katamo, manatiliya kaya kayo. Ning amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pong yeni, ing maya pabalita. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka, antemorin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. I Jesus nga na karing pamuntok daring saserdote at eskriba. Pakiramdaman niya yung metong pang talimhaga ating metong ataong menanamanubas king kayang gabun at bekurane. Kinulkulyang pibilyan king pipapaslan ubas at mitalakadyang metong atori kay bat nanita penwala ne karing kasamak at sakaya menta king marayong lugal. Inyang miras na ing panaunan ning pamamupol ubas, tibura na la ring kayang alipan, bantang gapanda karing kasamak ing kayang dake. Timpalasanan dala ring kasamak, ring kayang alipan, bitbatan de ing metong petering kadwa, at pemasibas de ing katlu. Pasibayo mitubod ne namang aliwa pangalipan ing makigabun. Lalo lang dakal, kesa karing menuna, at makanyan mo naman ing depatan ding kasamak karela. Katatawlian tinubod ne karela ing kayang anak ngana, pihong igalang daneman ing anako. Dapat inyang ikit de ring kasamang ing anak, anyang ikit de ring kasamak
inganak, ngarang misabi-sabi. Itiyeng talapagmana na ning paki sa makanta mo. Tarapaten tayo, banakwata mo yung bandina. Inya dekapde, liwalde king tamnanan ubas at sakarepete. Ngeni nung datanganala ning makigabon, nano kaya ing daptana karing kasamak ng deta, nga nang kinutang Jesus. Piho na lang papate ring mga rok akasamak, ngarang may kibat, at ipakisamak ne ing kayang tamnanan ubas, karing aliwang makisamak, amunye kaya king dake na, king pupul, king panahon na karampatan. Nga nang Jesus karela, ayuwaria basa ini king kasulatan, ing batong sekwel daring manalakad bale, ya ing melyaring batong pamuntok, iti dapat na ning Ginoo at makapagmula lang tangalan. Inyangeni sasabihan ko kay kayo, nga napang tinuglong Jesus, aliwanay kayo ing pagarianing Diyos, nuneretang bansang biyasang papamunga. Ing mayap ng balita, ning kayakatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Good morning po, kay Kongan. Baliyo pong piyesta ang Eles ngene. Piyestang Nabal ngene. King Holy Rosary Parish, apulo po yung misa. King Pisamban Maragul. Karing kuibat, pek misa ko ka rin, uling ka rin kumakadestino. At ngening patingapon, karin po yung misa, siyempre kaya bay nga po, pero ating kayong exclusive piyesta kini, king October 27, nung ako magkamali, itang last Friday of October. Yapin ang piyestang Apu ito. Keti Angeles at Luta piyesta. Itang piyestang Anghel, yari na ito, Angeles, Angels, Anghel, kaya tayo pong October 2 ito, October 2, yung piyestang Nabal ngeniya, ating piyestang Apu, king last Friday of October. Anya, triple piyesta, yung kayakatang pagmasusyan. Triple at lareng kayakatamong piyesta. Itamo pong Pilipino, atin tamong maralas akasebyan, ngatang sasabi, walang unang pagsisisi. Walang unang pagsisisi. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hindback o hindsight ingaus mo ken. E may malyaring pagsisyan, ingay mo pa agawa. Ing pagsisyan mo, itang gewa mo na. Anya hindsight siya. Behind, keng gulot, istong linawi mo, itang milabas mo, o tining pekasalan ko, o tining segutan ko, alayang pera. Sisisi kang ngeni. Sapatos man nakwasali. Milk tea man, wasali rin anak na. Sisisi kang ngeni. Obat. Anyapin, nasa huli ang pagsisisi. Nga pong Ginoo, kareng pamamasata mo pong ngeni, lalo na yung mumunang pamamasa, ampon ing gospel, parallel la rin, parallel, bala mo, release lang tren, pareula. Sisisyane ing balen ning Israel. Nganapin nitang dalit apakibat ing balen Israel. Ing Israel, ya ing mulahan, ubas, ya ing vineyard na ning Ginoo. Naning milyari. Uling ya ing chosen people. Naning milyari. Maslam larimbunga na. Nga naning mumunang pamamasa,
pekasesen ke. May ngabit ko pambakod, gimbulan ke, dininang kem fertilizer, ot maslamla rin bunga. Ngeni, itang pamanisi, itang hindsight, at inyang results, at inyang konsekwensyan. Itang agawa mong kamalyan, ketang milabas, at inyang konsekwensyan, at inyang bunga, at inyang resulta yan, keng biye. Naning resulta na niyan, kalupa na ning sasabyana, ning pamamasa, lalo ning gospel, panibala ni naking Israel, nung kareng alawang tao. Kaya beta ka rito. Ita mong Pilipino, may diskubrita mo, maging Kristiyano tamo, kita pa mong 1521. 1521. Bari nasabihan, maluwat na yung Kristyanismo, anyang madiskubri yung Pilipinas, at maging Kristiyano tamo. Kaya beta karetang pigkatiwala ng ning apong ginubang kanita, papamungan niya, mayumong ubas, ing kayang tamnanan. Kaya beta mo karetang kasamak, abayu. Anya, ing aus da po, keng Santa Iglesia Katolika, New Israel, bayong Israel. We are the new Israel. Ot bayo tamo. Kaya itang lumang Israel, mas lamla ring bunga na. Ing bayong Israel, dapat mayong mulang ubas ng kayang bunga. O ita ing metong kareng yayamon o challenge na ning gospel tamong eni po. Ding pamamasa tamong eni. Munta ka king Israel ngeni, mapilan lamo rin akit mong Kristiyano. May ka-privilege ko pong munta ka rin ketang 1996, malambat ng panahon. Aldo Sabado, linwal ko kendalan, ating kumburisalwan, at pakasaralangan ding tindahan, ala ka nga sakin, pakasaralangan ding establishments. Bakit? Bakit? Ela Kristiyano. Uling ding Kristiyano, magtindalas to Sabado. Detang pakasarang areta, fanatic lang Hudyo. Fanatic lang Hudyo. Nyala kang akit makabuklat na tindahan, alang taxi, alam bus sa daralan. Bakit? Sabado eh. Sabath ya karelay da. Sabath. Den Kristiyano, ren Katoliko, Domingo ing karelang Sabath. Lord's Day ing austa mo. Anyas tun Domingo tamo, mititipon, magmisa, manalangin, pasalamat, at pupuri kingapong Ginoo. Domingo. Isto nga ka Kristiyano, anya pinati Sabadista. Detang Sabadista, Sabadula sasambaren. Deng Hudyo, makanyan mo naman, Sabath, Sabaoth, Sabado. Nyapin, mas lamlang bunga na daring pamamasa, lalo na itang mumunang pamamasa, amen iba't king libro ng propeta Isayas, kukutang na pa, o ba't makanyan? Anya sinabi na ni nga pong Ginoo, lasakan ko rin bakod, paboren kong tumubing dikot, mata sa matas pa ka ring tanaman na ubas, paboren ko la rin babi, ring wild animals, pandamusakande, panyerande, panyabsabande, panyerande, kanande, uling, ekoneburi. Sana po ay nasabyan ni nga pong Ginoo kaya katamo ito. Tang sabyan ng ekoneburi, ita mo sabi tayo ite, kaya nasawa mo, mo sabyan ne. Era nakaburi. Minsan po Ken confession na yan, balang Biyernes, papankumpisal ko Ken.
At sinabi ka ako, kung niya po, buri ima ako. Ba, pilan lawring ima mo, metong yang mo po. Oh, metong kapalay ima. Kaya ba't sabihan mo, may bure? Mo kakalingwan, may bait ka kaya tiking yato, uli ng mamu. Side note, yang mo po ito. Mo sabihan kayong metong atawera na kaburi. Sabi mo kayong obra mo ito. Kung niya buri, ang obra ko. Sabi mo kayong toothbrush mo ito. Kung niya buri, ang toothbrush ko. Pero kayong tao, mo sabi. Nga pong ginumisan man, na sinabi. Na sinabi nga kung niya buri. Ing sinabi, no, ibiyeke, ing tamnanan kumubas karing aliwa. Bang kanita makaproduce lang mayumong bunga. At king pamipasalamat tamo, ibiyeta king nga pong ginuing karampatan. Itang dapat ibiyeta mo kayo, i-oferta mo kayo, lalo na yung kekatang kapasalamatan. Sasalpan tayo kuking Diyos, ipang Pangmayupayang tuto, lina lang king banwat tiyato, at kang Kristo ng anak ng bugtong aginintamo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangsublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Kasan metong ning ginotang Heso Kristo, anting sangana ning babye-bye impun, manalangin taking iba para king sablatang pamangailangan, ning mabilugayato at ning kayang Santa Iglesia, nga tamo pong makibat, Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Para king Santa Iglesia, ano nung tama kayanib, bang manatili ang mitmong kabayang na katapatan, at kasyan no rin kayang galame, ating mabilog ayato, king diwa ning kapanayan, at masapsap alugod, manalain taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Para king kabilugan na balayan Kristiyana, bang itangan apakit tamo ing kapibabatan, at lunos karing taong malililiking dalan. Ding bibigo kaya katamo, at tanggapan talang antimonong makanano na katang tatanggapan ng Ginoo. Panalain taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Para ka rin makasugat king kapanandaman da ring aliwa. Bang makapagbalik lakig Diyos, at bang itamongan maging matulid tamot alang kikilingan ninuman. At aragdagan ng kaya katang katuliran, kapamilatan ning lugod, panalain taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Para ka rin sablang Kristiyano at aliwa pa. Amit mong katapatan at tetagan, magkapilit matadtula at kayapan karing taong makapaligid karela, lalo na ring kalulu, panalain taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. At para kaya katangan balayan at alatuki, balayan na may tuburan, bangko matmutamong kapasalamatan, king Ginong ginawang kaya katamo, kayang ubasan at kasamak. Anong kenuya manayang masaganang pupol, at bang apakibatan tamo, ing kayang paninayan, ipanalain taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Ngeni adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo, Ginoo, pakiramdaman ming balayan mong pakamalan. O Diyos ay pami, maging tunay kay sanang balayan mo, agpangking awis mo,
ingke kang ubasan, ing banal mong balayan, amakibat king lugod mo, kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Sa'yo
Diyos, ipangmayupayang tutu. Tanggapan na sa aning Ginoy tindawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamon kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ipatanggapan mo reting ayin, inawad ng idawon mi ning Ginoong Jesucristo bilang kapigaganakan kayo. Manano na sanang ing kasayuan ming mitmong kapamintuan, iyatad na kami king kaganapan ning kaya kaming pangayatbos. Itiadwan mi king lagyo ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antemore. Iyat nayo ring pusuyo. Makayat nano King Gino. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karin o iba, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kekang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka, kapamilataning anak mong mapamintu at ningupaya ning Espiritu Santo. Tinipon mo ring kekang anak king kekang Santa Iglesia, ban maging metong lamo, antimonong makanano kayong metong ning kekang anak at ning Espiritu Santo. Ulinita kang bering sa blangkoro ding anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya ng aming ining magkanta. Diyos mayupaya, inuing banwa, aning lapwat, ng ligaya, Hosana, magkastanasan, aning laranang, ilang yun, Ginoo, aning laranang, ilang yun, Ginoo, Hosana, Hosana, inka, magkastanasan, aning laranang, ilang yun, Ginoo, aning laranang, ilang yun, Ginoo. Tunay kapin banaloy pay kayong panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi pabanalan mo sana ratingayin king Espiritu mo ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng Ginoming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan kinuwane ing tinape. Pepasalamat siya keka, piraso ne. Binyene ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ko nganat ka na niya. Iting ka na akong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha ning kalis, pasubayang pepasalamat keka, binyanay iti ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan, at menom ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alangang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan.
Inangeni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon mi ka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pas salamatan ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, ikami ngansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, banbiganap yu king lugod, kambya ng Francisco kay kaming Papa, i-Florentine kay kaming Arsobispo, i-Rafi kay kaming Rektor at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ting kapatid ming pepainawan at maninayang subling mi, at ting sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kingan, gawan mo kingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya be ng Mariang Birhen Duning Diyos, kaya be ng San Jose, kaya be ring Apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon. Burian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, oy pang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman kingalanganga. Ngini kanta tayo ingid pami. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ing kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Uwing ngekain ka, ating ayumayan, ating ligaya manglawan, O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan,
Nunilawen mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, pamayapan me, bilugan me, agpangking kaburyan mo, ikang mabibye at magari manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatiling parati kaya kayungan, At keka, antimuri. bakit tami may kakametong tamo king kapayapan. Oy ning kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad lang anding mayaws, king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayat na ako. Kaya
Manalangin tayo. O Diyos, sa mayupayang tutu, ipaintulot mong ing Eukaristiyang pisulusulwan mi, katmuha na kami king kekang biye. Mananunasanang ing lugod ng Kristo, apag masusyan mingeni, keti, tagkilano ring biye mi, at tayrana keng painturo keko. Iti adon mi, king lagyo ng Ginong Jesus. Amen. Amen. Lukluk ko po sa guli. Dempong magmisa kini, Stone Domingo, Batlaking Holy Rosary, Pisamban Maragul. Huling makabakasyon niya po yung rektoryo, ya po rapi. Balo yu po itane. Ingay balo, ketang minuna kong magmisa kini, sinabi ko na, sinabi ko, beginning of the Mass. Yan ang ating mitauli o ating eme kasimbo, era dindam, ing eko talaga patalan gamat. Eko po papatalan gamat, maski kanino. Ulingan yan tauli kung pepatalan gamat, bless, 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 ken, kayong Pisamban Maragul. May lagnat ko, kay ba ning metong oras, na ako mitalakad. Ating ko pong comorbidity. Datang doktor kaya kayo, masaintindihan da ko. Diabetic ko po, matas ko po kolesterol, may na ko immune system. Tauli kong petalan gamat, kay ba't ning metong oras, na ako mitalakad. Nya, pasensya na kayo po, kasupladwan ito, protection kay kayo ito. Protection ka ko, protection mo naman kay kayo. Ko talagang patalan maski kanino. Hanggang ating pang COVID-19. Po tangala ng COVID-19, kalupa na ning pamamiro ko, King Holy Rosary. At diyang lips to lips ko pa, bisa ko. Pero hanggat ating pang COVID, ala pa. Po, dapat malino ya kay katamo ito. Protection niya kay katamo. Talakad kayo, para kayong bendisyon, ang ginumanatili, kaya kayo. At keka antemorin. Bendisyon na kayo nga ning Diyos, at ing kaya kayong pamilya, ing ipa, at ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Mayari na ing misa umeta na king kapayapan. Salamat, King King Diyos. Pamalian ko na anuman sa sala mo, ibiyanuin patawad mo, kinilelangan mo, ingegin grasya